yasho sanibonani bafethu ninjani njengenjwayelo nazo mina wanebe attack kwashi surprise bafethu ngifuna ukukhuluma kakhulu bengithi ngikukhumbuze nje ukuthi la esibukeni elixide bafethu zone 3 ngeyi-27 kusiza ikhulumo sebenzela abantaba imbube sabona impahla imbube abathengana abantu imbube baba imloyo imbube sebenzela abantaba imbube sabona impahla imbube abathengana abantu imbube imloyo imbube sebenzela abantaba imbube noma ngalani ekhaya imbube ngifuna ukuya endlini ngingaphetha ngisaka ngamane ngisebenze kusijulu i-anda nginebhubezi imini ubaba wekhaya uyazi angithani njalo ingane masikhala uyazi Wala bafethu this is Sam Salute nje umdlalo kayi-1 man. Catch me performing live at Ngempela Fest eSibukeng bafethu nge-10 kaMeyi asibonane khona. Wala ke salute. Yo, them kids the Queens. This is your King Black shouting at the place. Them show them know them things. So I say, you do first in Kumbuzu ukuthi like ningakhohlwa ukuthi nge-10 May ingempela festival izobe ngale eValley eSibukeng zone 11 ngeyi-10 amangeno it's only 50 rand kuphela bafethu only 50 rand kuphela ngeyi-11 no ngeyi-10 yeah ngeyi-10 ungakhohlwa angifuni ukukhuluma kakhulu ilana phesha bafethu sozipheshe uSmashizo uKriwash umfundisi ama-2000 uBlack Shaolin uSam Salute nabanye ababhaya ilana pheshisa bafethu uzana ngobuningi benu amangeni it's only 50 rand ungena uzana ngobuningi benu niyothola abantu abenza umuzi wangempela ngoba singene la kungempela senza izinto ezangempela awumastandi abantu abanemizi fire